C'est les champions. Comme c'est pas attaché. Eh John, vas-y John. Tout ton repos. Hey Frangin, merci, je cherchais ma capote là, merci. Hey, Voilà, monsieur Hugle. Allez, le dos, allez. Les tâches. Oh. Et par où on fait son série? Il est en train de dire, hey, il est beau Raurii. Salut bro. Hey, say hi for les japonaises. Hey Larson, hey Bri. Yeah. You ready guys? Yeah, I'm ready. Hey the bros, it ready? Yeah. Yeah, we were ready, bro. Ready, bro. Hei Tahiti, represent guys. What's up, nigga? What's up, ready? Ready to go. Ready. Go. Hey les bros, c'est Raurii. On est là à Toata parce que c'était la répétition générale devant le jury avec Hei Tahiti, les bros. Et ça s'est bien passé, tranquille. Enrique, te amo. Je peux pas vous dire ce que le jury nous a dit, mais bon. Est-ce que t'as rien compris? Tout le monde avait le mana. Hey bros and chicas, what's up? It's Raurii. We are here in Toata, guys, because we have our general real show with Hei Tahiti, guys. In front of the judge. Everything was okay, guys. Everything was good. I can't tell you what the judge tell us. You know, it's a secret between us. Yeah, bros and chicas, take care. See you July the 7th, guys. July the 7th.